Dobro jutro, kako kaže Sara, pa maksimalni Filip. Pogledaj boju, vidi boju. Pa da, dogovarali smo se. Uvek se dogovorimo koju boju nosimo. Tako, Fićo? Irina, dobro jutro još jednom u novom jutru, da ne kažem već dobar dan. Ti znaš da, evo ja sa Deom svakog ponedeljka i četvrtka komentarišem kako smo mi totalni trendseteri, a pošto si ti toliko modno, uvek inspirisana i osvešćena, onda ja nemam šta da ti kažem, nego prosto to je tako. Drugo, mi smo došli jutro su Kneza Miloša 56 u Italijanski kulturni centar, upravo je Italija jedna od najpoznatijih zemalja mode i naravno zemlja među najpoznatijim zemljama na svetu koja ima najčuveniju italijansku kuhinju, pa ćemo mi jutros pozdraviti jednu divnu damu, a to je Tihana Trkulja, koja će nam prevoditi, pošto moj italijanski nije baš toliko dobar da se sad ovde ne palim jutros, i divna Paola Cordone, divna dama koja je direktorka Italijanskog kulturnog centra. Njima želimo dobro jutro, da ne kažem već dobar dan. Buongiorno. Buongiorno, dobro jutro i dobar dan. Dobro jutro i dobrodošli. Kažite nam jutros divni detalji, počeli ste sa online prezentacijom čuvene kuhinje, da kažemo italijane, čuvena cucina di Italijane ili Italijane. Pa da, cucina di Italijane. Nedelja italijanske kuhinje, jeste. Upravo tako. Benvenuti innanzitutto. Sì, è iniziata ieri la quinta settimana della cucina italiana nel mondo. È un'iniziativa che è nata 5 anni fa grazie al nostro Ministero degli Affari Esteri e anche altre istituzioni italiane per promuovere la cucina italiana nel mondo, che è conosciuta, ma non si tratta solo di una narrazione o di una leggenda, ci sono proprio dei numeri. Infatti, per esempio, l'Italia è il paese al mondo che ha più prodotti nell'ambito dei marchi europei di eccellenza, i prodotti DOP, DOC. Evo sad će nam Tijana, grazie mille per tua gentilezza, Tihana će nam upravo prevesti, obzirom da sigurno naši, da kažem, verni i najdraži gledalci, milione njih govore italijanski jezik, ali Tihana će nam to stručno prevesti na srpski. Za one koji ne govore, tako je. Dobrodošli. Upravo tako, juče je počela 5. nedelja italijanske kuhinje u svetu. Dakle, to je inicijativa koja je svoj početak imala upravo pre 5 godina, kao što sam rekla, a pokrenuo ju je Ministarstvo spoljnih poslova Italije i ostale italijanske institucije radi promovisanja italijanske kuhinje. Dakle, ne radi se samo o priči i o legendi kada je italijanska kuhinja u pitanju, nego tu su i neke brojke koje nam govore u prilog svemu ovome što i sami ovde kažemo. I moram da kažem da je Italija zemlja koja ima najviše zaštićenih proizvoda, najviše zaštićenih brendova, dakle, kada je u pitanju poreklo, kvalitet i slično. Tell us, kažite nam, I will speak on Serbian or English, kažite nam šta su neka najpoznatija jela italijanske kuhinje. Evo jutros mi imamo upravo boje, bili smo pre vas na Kalinićevoj pijaci koja je božanstveno snabdevena sa svim proizvodima koje možemo upotrebiti za pripremanje čuvenih italijanskih jela i evo mi smo jutros upravo u bojama i da kažemo jednog Giro di Sole, jednog suncokreta, jednog divnog lavande ili patliđana. Evo ja sam kao, na primjer, jednog začina, na primjer, mogu da budem jutros kao neki, da kažem, iz dalekih zemalja začin, pa kurkuma ili karota kao šargarepa. Allora, mi piace partire dai colori, perché i colori ci portano a parlare di alcune cose, fra cui per esempio la dieta mediterranea. Quest'anno la settimana della cucina è dedicata a 2 anniversari molto importanti. Il primo è quello dei 10 anni dell'iscrizione della dieta mediterranea a patrimonio immateriale dell'UNESCO. Che cosa vuol dire? Vuol dire che l'UNESCO ha riconosciuto un valore anche culturale a tutte le tradizioni del fare cucina italiana, che sono molto legate ai territori, alla differenza dei territori fra le varie regioni italiane, alla differenza delle stagioni
e soprattutto alle coltivazioni, alla frutta e alla verdura, alle quali è riconosciuta un'importanza fondamentale, da cui l'importanza dei colori. Bisogna mangiare colorato, più è colorato e più si sta bene. Grazie mille. Tihana? Drago mi je što ste pomenuli boje, meni se jako dopadaju boje i smatram da je jako bitno da krenemo, da objasnimo u čemu je značaj svih tih boja kada je u pitanju ishrana. Naprimjer, kada govorimo o mediteranskom načinu ishrane, moram da kažem da je ovogodišnje izdanje nedelje italijanske kuhinje u svetu posvećeno obeležavanju 2 godišnjica. Dakle, prva je 10 godina od toga kako je mediteranski način ishrane upisan na listu UNESCO kada su u pitanju nematerijalna dobra. Dakle, UNESCO je prepoznao vrednost italijanske kuhinje. Italijanska kuhinja je vezana za teritoriju, dakle za raznovrsnost, za teritorijalnu raznovrsnost, zatim za raznovrsnost sezona i ono što je jako bitno za uzgajanje voća i povrća. Zato hoću svima da kažem da treba da se jede raznobojno. Dakle, što više boja u tanjiru, to bolje i to zdravije. Evo, jutro ćemo da napravimo in the morning this, napravit ćemo nešto novo, da kažem, za neke naše najdraže gledalce koji možda ne znaju. Quattro stagione, čuvena pizza. Jer stagione ili stagioni? Ja znam da je stagione. Stagione. Stagione je upravo pizza 4 godišnja doba. A proposito di ricette, a questo punto devo segnalare il secondo grande anniversario che questa settimana della cucina festeggia, che è quello del libro di Pellegrino Artusi. Pellegrino Artusi è un signore nato 200 anni fa che ha fatto il primo ricettario. La tempo passaggio e going to studio. Sì. E quindi è il primo ricettario italiano e guardate i nostri social perché vedrete degli eventi via web. Grazie mille. Tihana? Druga godišnjica koju želimo da pomenemo jeste 200 godina od rođenja Pellegrina Artusija koji je upravo sastavio prvi italijanski kuvar, tako da posetite naše društvene mreže i informišite se. Divni ste. Grazie mille per tua gentilezza. Grazie a voi. Sì. Grazie. Puno hvala. Tihana, izvinite na ovakvom malo, da kažem, dužem uključenju, zato što prosto morali smo da prevedemo da bismo svi razumeli. Puno hvala. Grazie mille. Idemo direktno iz Kneza Miloša sa opštine Savski Venac kod prelepe Irine i divnog Žike i svih naših miliona gledalaca jutro su u njihove domove. Studio. I ti si divan. Da ne kažem prelep. Hvala, najlepše. U nastavku odlična muzika.